Nĩ njuma ingi kagita kangi gake gakugwatanira na oni kiriweru njuma mbirigire nwithiritwe na kiumia gĩkĩthongi oni betagwa Ntinyari Kinyua jani jamaja tukubanganirite tukubona aru akiri nteto cietu Yarato kuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Nje mututigi mwarimu Frederick Wikinyara mwirijo mwendo ojo onekanire mwitune mabisa ba thirikari kuringira ndebe mirandi mwanya mwanya thirikari nene Kevana Njoki gukirithana na MCS baraba kuregana no akibata kanya gakwaria Naro twakuretera gicunci kia bithatu na kia muthia kia rugono rumwanya gikabu kia Tharaka Nithi Teto cia weru Kugwatwo geni okairi mwonanirio mathithio tukubona arua ni Maureen Kirimi tukianjiria nteto cietu nja ya mwarimu Frederick Itiye ura waitanaga skuru ya kindani ni bethiritwo bagikinyia mwitone jwa Nyambene Antware mwiri jwa mutitigi jwethirwo jukethirwa kenda guchwana na mukururio jwa mbere ya gikuo kiawe bakimeneria mabisa baborithi baria bakwithwa bagitegera ikarikarire kana gikuo giki bakiuga batena mpwe Dennis Mugendi na gutumenyithia nkuruke Musibi na nguo ikuonekanite mangi na gusangurangwa na gisio mita 20 kumare matigarija murijo mwarimu Frederick Itiye jwa suri tumutine nikionaniria kimwe kiria njana baria bakinyite mwitune Nyambene bakuga korairwe na kingi kiria kibatigite bamakite mono ni nyaki iria iri antwaje ikuonekana yumite kionaniria bakuga kuombikana kinya neturirwe asindi ni baria bamuraire Kwa nini imechomeka tuwita mwankao na tukuona ara mwarimu wengwa asuletwe na tukuona kinya remains inge ciawo ya nguo na iratu bie kando na ara ura mwiri yo asuletwe saiti ewo mita 20 ara nguo sigo itangeri na ara mwiri yo asuletwe ni kando. That means muntu kwe antu bario saiti ya muntu mwora aritangu yembe antu au orairwe ni antu kinya nyanki yombite kuya au twethire nguo nyanki ni te kwa kala ya kakuringiri ndawa ekumia nyanki na kinya iratu na nguo yusi aweitwonere chitamangi kujibu bwana ndebaliwa ni buthiritie nkanja cia baria baraugaga mwarimu gasi uraire ni untu na bubetitie thirikari gukurukira obici cia ndisi ya ikuthithia usunkuni bwa mpui na kugwata baria bonthe boraire mwarimu Frederick Itiye tombere kwari na antu bantu reu ni baumbire otwira ati antu askari bamwitho bonthe bara baumbite kwithira bari ndene Nyambene Forest ibaumbire kwa displaced bari twakuo rira mwere yonekere askari bara bondi baritirwe Nyambene Forest na kwethira kinyoro ra tutetha cia ni askari omweru so mwanka thai batwe katorwami strong and tall tukiwa bara batendere kitendo kiito ki kachifu na inya ni onto kuma ria twa reportere there is delayed of our justice na kuma turakinya obisi ndisi yayo te muntu watwa ote report bari takinyemwe bataomba kinya kuma opisine baita kinya nararara bauri kinyo ntukinya buriko tubaikairia report obisine na twabatia kuo kuito kuromba rwangiru anthe rwa chunkuni na tongoria bonthe baratwe nabo bamenye mantu yao ni mantu ya kwa kavand nuntu kithira tika ya kwa kavand tukithira tuonere
justice kana baraba aritete ngui mbi baumbite kuwatwa tukweya nao kiumia kimwe tumbe kwithira tukirwa ni bao bagwithirie kitendo ki. Dennis Mugendi, Weru TV, Yembe South, County ya Meru. Abisa uria urungamirite mitaratara kiri obisi ya munini wa Rais Noel Gideon Kimathi noritie Meru gutigira ni bakwambararia mirandi iria igwitithwa na mbere rungu rwa thirikari nene irio waki bwa garu ya Rais na kinya kieni kia ndege na kieni gya guchethera muchetho jwa golf ugambi buria bugwatiri kana kwigikwa ni PS wa mitura uritie Meru bakaigwa gwa ni untugute miteka mba kwithirwe kinyangwa kiri mirandi je mutugikare no na report Kagite kala PS wa Iwanda Kiremi Kiburia gutirimene na tongeria monya ba Iwanda kumaja Meru aigekine PS wa mito gitonga mugambi na Gideon Kimathi kumobisine ya DP nibona nitie kugane bakugwa tambaru murandi jwa State Road na kinya kieni kia ndege bakiuga mirandi eje janagia na mawega nkabo jaleo tonya twangu na gukiri uchumi antu ya State Road kwa rerwe. Me I support 100%. Tetironje ta wasagana imuito nendeneri. Katika muito. Lakini batwe out of 300,000 acres. Tuenda eke komisha weka State Road. Tukodokia muito ja Mount Kenya. No tukwirwa. Ibo tekania manzo okay ya kutagara tukwanda mite tukodia kieni kira imashomoro ya twireo. Baba utetare nontutwe wateta twira ora tuthithia macomoro ya jaumo ori twambiria kwanda tumite irobe yetu twira ngambia jau ibotikiria manto jau twetanamba kantu tetambere aramisi ereo na towa kinya nthigurwa ntuko ndege karandi yau itainyaba baba Nkurukini borite mwingi kuweka mbaru thirikari Rais William Ruto na DP kithure kindi kibakiwa ni ori na kanya kwa Rais wona Ruto magarobisine na mono bakiwa kere kidono kejete bagatara mirandi yao na niweka batetera twaringa kure 2027 une ticket ya Mumeru kukarira giti kia Rais 2032 Kenya engi irienda gitigiki kende tutuiria kiroto kiu. It is unfortunate kuona Mumeru ukwerewa akendo twangaratanye kimantu jau 63 years after independence tuena gitigia CJ. One arm of the government is from Meru. Imagine tema. The second in command is from Meru. Imagine tema. Tuena PS barato imakana tema. Let us appreciate what we are. Kinyo ketho imo kamiatari okamerero anatirinja tinja thai 20 antu ba ume na antu ba kwa ino karinto birinja antu buru kilinja kitiate kiambi na nachotirwari kura tariki 10 moria na 2027 takinya itareu Bukori PS weki PS kiburika wagara ureka iko PS mugambi abakadura chiko PS avoka dokara njira iko President Ruto will judge me by the works of my hands. Mudiene PS kiburino ugite ni bakugwatana na tongeria bangi bathirikari nene kenda kuthingatiria mawira na jaraje kijege mirandi ya weti na mbere ya county ya Meru to follow up that project. Ndio kare mutindo because ulita tutaona tunono ya uyugis ina Kakamega ina ndio kare jakino ya mutindo araka vita no tunya nedeo. We will not join you in complaining. We are going to give you a solution. We are going to follow up on that ndio kare Keripotrande to Shawero Juma rea kwarieto ni motuge kare Tukitana mbere na nteto ingi na ndi gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi niwe Muthomi Njuki na kwirika gwata kanya ga kwaria MCA baraba kuregana nawe barabo kari kiri kiuthurano kana mambura za kuruguria wa Kibwanda Gachantere cha Mukothima na bo MCs baba bagitariria kurega kunganirwa kwao Makena Mbabu na kujirite na tutumira report ije Nitwende kithira mieri ingi 3
twithirwa tukiringagira darachani ino tukathie mbonera ingi. Omonthe gavana Muthomi Njuki niaruthite Ndionga Tharaka aria kuruguraga wa kiwanda cia kwa makatare MCS aregani nawe barekinyitie kimucemanio uyu indi batambe wakanya ga kwaria. Omonthe uticia kuromba kura kuri antu majite uga majita kuromba kura kura sio leo. Uwezi chaguliwa kiti ukuje kufanya kazi alafu unakuja kuomba kiti na hujafanya kazi na ile kiti ingine ulipewa. Niaugite atirega kurutha micemanio nontu bwa muntu na gutiwe nkimutisa. Niaugite kagita ga kuromba kura gakinya karomba na gutiwa kamucinda. Riu maria maina thina na Muthomi wa Njuki riria ukite kuona andu make mochaga antu mega na untu makuga bura nkwiraga mere Muthomi wa Njuki bainde twantaru bioka na tira ici uguntisa gutege ndo nethirwa nkueta kia muntu wa mukothima nchoka nakio no gacha kuona muntu murume munene ana kiongo kiega kina mbugite na mbui akengana na nguko kirao kwa kale akibwai mubire cibitari kanyamu gake agachema pole pole na nthunkwiraga ngogu giti yakinya india kuromba tukaromba tukagithata na gute mundu wagiria turomba giti. Nyuma ya MCS Babakwa gakanya ga kwaria ni bacokire kwariria kurega kwiganirwa kwao nitagaria riri muno MC wa Mukothima Ruku Marengo uria augite ni arabati kubewa kanya ga kwariria ekari nontu ni mucemanio uraruthiritwe kwawe. Eri MCA ugatwika tikumbona uga Marengo na kethanie nontu bwa wachi ciake nontu na komea wamba bura ruthite Tharaka Nithi butena gitumi lakini ngavana ndenda gukwira u tuko nawe bamba tu bamba tutakimbizana na wewe mpaka dakika ya mwisho ume Tharaka Nithi. Rũĩ rwa kuthiete kurugura tĩria egwi tuthiete no rwa gacoroni rũĩ rwa gacoroni ikanisa ya ikanitha CDA gukurukira Maranatha no yinjite ekira ciobobo ekira matangi mairi agakanyamu kanini auge milioni 7.5 akwigu tuthiete no kumuria na takuruthanga nogo aringa githaka auga thiete Mukothima kuruga rũĩ. MCA wa Mitheru ne Vatikano thiane augite arari na wirigiro wa kwaria nontu ni umwe wa komiti wa mauntu ma njira. Ni tuonaga kwina MCA bare uthiurukaga nabo bakiaragia we uno kwimana kanya nkinyaga kwaria ukaima MCA wa Mukothima ekwae atikarie nuntu makosa mari uthite Njuki marua antu batikurikiria kairi lakini Njuki gangukenie nkwire riu ithio mame wega umundi na ro urothirwo masanji umame wega tunakuja kwa watu gute mtu atunya mato gute mtu athi niwe kuingira gwaku ndire tukuria mbechi no cigwikirwa ria mbere ria mairi na ria mathatu ndabwirie Muthomi Njuki mwamba mumunya mbeca cia Tharaka Nithi ta glucose na no kweri ibua kurutha. Njuki ni agwetete mweri wa 8 kwambiriria mubango wa ana ba ICD kurugagirwa ucuru macukuru tukethagirwa tukinenkanira turi Tharaka Nithi school feeding program ya ECD ya kunenkanira ucuru uria 45. Nkiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabua. Nabakari bakirwa nari ni bagwete mbaru wa kibwa kieni kia ndege na Kinya State Lodge mwitone enjoyment bugite ni bakuona bagokira kibiashara gukurukira mirandi je bakimenerera bonene atongere bara bakuregana na untu bubuga kimutegi nowe na report je. Warira rwaria gwakwa kieni kia ndeke kithoka rukwarirwa wa ntugo indi akaribana ribori bameneretie siasa baraba kuregana nontu bubu bakiuga buiba kwa nontu bubu bwena kiguni muno turiurio baba tikwenda tuona kieni ri bakuria nyoni na araigaciara ira ri kiakwa na kwa nyoni ciawe igaciara na so batu tukwenda kwira antu babetu bakuga gigakwa mwitu rukathuka tutikomei mwitu ri kuba kwariria muntu mwitu yetu na itu tukuga kigite atia uni ngoria ira isagana yakinya yakimwitone ende twirwe imutongeria tugeta ndege 20 sagana imone nti uriku ukombo gutana ndege savana na ndege 20 endo kaigwa munya akiamberia kumepinga thai no ntotware gitene
kira ngwenda kumura kintu kia mbere araugira kama bolaisi antu baume mikindori beje bana maneburi ndienda mbugere atha ino tegete nthaka ciakwa bauma mikindori tukuma bore tucemania aboti munya kwambiria opinga project iraretere wengwa na ndi batu atukuga atere tuumara na ari kuga batu twenyume project ewe thirikare na itumikaretie muno na araba kuga mubango uyu kaya gukinyanira bakagunika muno na njira mwanya kenda economy bua uma Amerika ukagwa Meru mtu wetu ajua patiba ugwajwa wekinye ukinyo Nairobi na ambulance okuira njirene lakini kyanyigira kiryo ndege idano nya biashara yetu ikaruguka batu turi arimi urimi bwetu bukonekana na tukona into bibinge muno turore ma the best potatoes chiomba kuthithia chips igwa nya important bikajo kuaraka sana bigeta kiasi bwao bikaunwa na nkurukia karibaba no bathiete na mbere kuthetera mwana wao Joy Karwithori waziri wa menda kaunti ya Meru nora kwina nguto cia ati nombe kubutoka gita konthe bakiuga gwaka ya kuringithwa bakaumagara na kuandamana mwire bwaga buru itwina abareje na itwibangite uba kubanga kumwita atuka tweterete muno kinya batwe kurukia next step ende throje ntukwiraga itwa gitene iriga tayari na twantu betu babore kuja kuandamanira muntu wetu atwina abare kwe baruga nya yande kine ikwa assembly Meru nekienda bagakorokia Joy engwa speaker mbunge ya Meru County my friend bwana Bundi Ayubu Bundi atokwere ugetekeria nteto iria na inande tukwenda kuona MCS beto ba Meru County baumerete gutetera mo youth kana ka thoma ka CS atekabutwe honto akora kwaria na akuru bagwetwa ngaimba banterekia ntoiterekia ne atatu muntu onzukia wo kwaragia nwe kana getu kare kanwako honto ntuko tukaigwa kana kaugetu na ikogo nkatwena ko buri ntemeana atakwa akaro kuma gicigo mbunge kia Buri nkiripotera ndeto cia Wairo Njuma niukambitaga ki Mutegi na kumana na ripoti ije nikio tumio tukobona ro tugukuria nembio kwirigira kugunika na bio kumana na mirandi iria ejete Meru irio wakibwaga Royal Rice na kinyakieni kia ndege nembio kwirigira kugunika na bio kumania na mirandi iria ejete Meru irio wakibwaga Royal Rice na kinyakieni kia ndege aranira baoche 23578 no namba yetu ya SMS kurukino ithiro gitiga gichoka gya kukurukira mutandao wetu wa Facebook na kinya YouTube kethro ankithoma atumiri ciako ura tugwitana mbere na nteto cietu geta kuraja twachokera ni nthuki mbithi kuthingatia kioto gya Sniper. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragage 30 mat ekwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Tuko filing season, the most dramatic time of the year. Piga yobo! Got to file and pay. Me was any stress. Set a deadline be June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni nyingine na lazima upande zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio maana ushamfanya. Hey babe, kwani who side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Round hii, make sure you file returns. Poshmark Meru College ni kwa kanya aritobonde barabara ikiti form 4 kuigwatira umenyo bongo gechia ubundi na utea. Turi na courses mwanya ta beauty and hair dressing, computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na inge nyinge. Ujokane bwetete na mbere eja wigwatire course ye kukureo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya Idhato town ya Mutindwa. Kumenya manto nkorokito ringere dimu namba 0754 244 244 kana
0700-819-685. Poshmark Meru College, skills in marketable courses. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia mungana jo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugore shares na wikage mutithu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere niontu bwanteto nkuruki aranire na tu kurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turaro rya kwinagwe. Yetu sako, your success our pride. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi nje na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Kawe na kiuria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Si nice na nice extra premium. Yeah! Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Behind every great healthcare professional is a heart committed to service. At Outspan Global University, we believe healthcare training should shape not only knowledge and skills, but also empathy, compassion, and a commitment to serve humanity. We invite you to pursue degree courses in Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Clinical Medicine and Community Health, Bachelor of Arts in Psychology, Diploma courses, Higher National Diploma in Critical Care Nursing, Diploma in Clinical Counseling Psychology, Diploma in Clinical Medicine and Surgery, Diploma in Health Records and Information Technology. Certificate courses include Certificate in Health Support Assistance, Certificate in Health Records and Information Technology. For more information, call 0713 666 800 or 0711 277 009 to apply today.
Ngoroine ya kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kiboko yao. Emelok na nana nelelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Kurikania kiurege tutukubona turi kuria nimbyo kwirigera kugunikana byo kumania na mirandira ejete mero irio wakibwagaro ya rice na kene kiandege betekere ndomento meri jere ithatu chako kurukira mutandao wa Facebook. Eric Raithe rugal between off at the golf course, then taking my charter flight to Nairobi or Eldoret. Once in a while we'll be chewing kala with the president of the state lodge as we beat stories za Jaba. Oliver Gitonga rugal they are in power. Let them do what pleases their spirits. Power is temporary. Kiraithe Cyprian Akawet will be used to airlift our leaders to Nairobi for maximum medical treatment. Na Exodus Akawam in support of this construction of state lodge. Many of the times we have sat down as a community to discuss on prioritizing on the projects. Our leaders have been deaf. They prioritize what is in their brain. If you don't agree, they'll still do it anyway. Hita nambere kwa ranira bautwe 23578 no namba yetu SMS kuruki no ithiro gitika gicoki gyaku kurukira Facebook na kinya YouTube ngeta nambere kuthoma ntumiri ciaku ora tugwita nambere tugita nambere na nteto ingi nande county namba 13 Tharaka-Nithi yaumire na kumenyeka ni baba ingeja stronghold nyuma ya kujuria kura cha Kibaki ithurano ne bia 207 amona bo namba ijete kachinge imono indi ni namba ikucha na irwabu nene gwikira baba ingi utongeriene omuntu akigeria kujuria gikabo kiawe kiuria kira kinene tukwenda kwithira tugichuria ni kethira kura iji akari ibaigagua murutira jwacho kimaendeleo kana igwetwa stronghold rietwa ake mono thaiji munini wa rais aumite county neje mwandiki wetu wa Nicholas Chabari ari na gichunche kya bithatu gia kikabo kya Tharaka-Nithi. Leo ni leo msema kesho. Leo ni leo msema kesho. Kaunti namba 13 ira kaunti ya Tharaka-Nithi inthiguru ya Kenya watawithire nethiritwe igikura aki mwingi gwantu na ugu kwananiria kinya wingi bwa aringi kura no abuthite nabyo na kuongereka akuma mwanka wa 2007 mwanka athaino. Tharaka-Nithi hoi. Mwanka wa 2007 aringi kura abagicigo bunge ekia Anithi amwe na kia Tharaka bira ibyo byare icigo bunge kaunti ya Tharaka-Nithi gitariru bare 134 magana mana ma 17 na mwanka mweri igwa ina mwanka ojo barare bagokinya 258 magana 250. Sajili yetu ya gatuzi la Tharaka-Nithi kwa sahihi imefikia takriban watu 258,250. Ni mbuga ugaja kuigwa kuri gento tubati kuigwa tukirutha Tharaka-Nithi ne komekishiwa muntu onthe we na 18 years ana kibande muntu onthe we na kibande ana kula na muntu onthe we na kula akaumira kuthurana na nikenda tumba kwigwa tuyo toke county numbers bwa kumenya abobata ne ate mwanka oju ugwa 2007 rira kura achiao chionekire chiruthite ngugi inene kiri kithurano kinene kia urais. Kaunti ino yonire igiti kia munini wa minister wa mantu megia urimi ari Kareke Mbiuki na uranwa wari MP wa Anithi na gombereni bataru bakuona agiti ikingi kinene tagiku. Kareke ari mujumbu wa Anithi nanenkerwa assistant minister ndeni kugwa ni wale wanjira gucokeria antoma Anithi. Thank you kuringana na kureire maringite nuntu na giti assistant minister kiari giti kinene kiu nikio giti kiria Tharaka-Nithi yonete kinene muno up to that time. Na no ngwambiririe tene ibinda ria Kenyatta uria mukuru wete wa Jomo Kenyatta
guku gwetu tutae na PS nomwe PS ya pire ende ya Moi nuntu ero ya the Greater Meru indi saidi ene eto ya Tharaka Nithi tutana jamithwa unene ungwa kiri utongoria bwa mutongoria wa mugongo Uhuru Kenyatta Profesa Kithure Kindiki igitariru ari seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi na mwanka wa 2013 mwanka wa 2017 aratwikithwa mutongoria wa baraba ingi kiri bunge ya Senate na nyuma ya kuthurwa igitara kairi mwanka wa 2017 mwanka 2020 Profesa Kithure Kindiki nwe ari munini wa speaker kiri giti kingi kinene kiari Tharaka Nithi mbari etumbugo chambe tirikere irionaniria kumania na rietwa ariega arira Tharaka Nithi jagwatire kumania na uringi bwajo bakura rira jetagwa Stronghold ende iri chiarite matunda nonto mwanka athaino kaunti ino ya Tharaka Nithi no erutite munini wa rais kuonaniria ati uma gikabo kiao gia kura kinya gwethirwo chinkai ichiethirite ikiongereka na kuthi na mbere na kwaramia gikabo. Watu wa Tharaka Nithi ni watu wa bidii na ni watu ya serikali na ni watu ya two-term. Ogu ende kaunti namba 13 nio iri na muntu wa baire kiri nthiguru ya Kenya Anthony Megi Gwathani urane munini wa rais na Profesa Kithure Kindiki na ende maroto omaoma kuthi na mbere na gukira kinya gisiasa matithiririte agu. Our hope and prayer is that in 2032 Tharaka Nithi ikaruta president wa Kenya tawe Profesa Kithure Kindiki kuone tukumurombera muno netukoromba succeed politically nikenda ona twitwe tukarita kabira inu ciingi tutwike twararuta president na netukumenya he is up to task netukumenya ni muntu ukumba kuruta wero wake na 2032 akanengerwa giti kiu netukumenya kaomba kubira Kenya mbele wega na sisi tunategea pale Your Excellency, you want to assure you are going to give you a second term na sisi tuko pale na hapo atubanduki. Hata hiyo kiti ya rais tunajua tukifika 2022 inakaliwa na mtoto wetu anaitwa Profesa Kithure Kindiki. Athie mbere kabisa. Watiga uri muntu mumai muno kiboera kana gaku gatikathie mbere. Ningiboya Ngai amutethia atuike president wa Kenya na tutongorie. Huyu mjamaa ni mtu ambaye anajitolea kufanya kazi. Mimi nakwambia wewe Profesa, usijali na wale wanakudharau. Usijali na wale na wanakutukana. Usijali na wale wa matusi. Usijali na wale wanakudunisha. Siku moja watajaribu kukusalimia kwa heshima, watakosa nafasi. Hawa watu hawawezani na fireman. Hawa jamaa hawatoshani na fireman. Anthony arogonora mwanya gikabo ukia Tharaka Nithi Bitan Class Chabari. Kabacha mwanya kiri mwandiki wetu Anthony Class Chabari no tuwa report yu Thonge. Tutana mbere na antito ingi na ndigi kundi kia nthuki mbithe kumegembe nikionanite witikio bwao ati kioto kia mutu tigi Daniel Muthiani kana sniper gikonora bakiaria nyuma ya kambuni ya ukinyaniria kweja na ukuji bwao ntuku yegoro thuki mbithe baba baugite kinya kethira igambarire nirithiritwe ririkoti kwa Kagita Muthiene ni bagwetikia kioto gikomba kwithirwa gikigwatikana Duncan Mwathi naraniritie nabo na gutumira ripoti ije. Amwe ya mbeo mbithi kumegembe hibameneretio ra wari ngavana wa kaunti ya Meru Kagwira Mwangaza haraba ugite Kagita Konde irega mbare ya mbroga mututigisi na ipare ya gweto kotini yanjagiria kureta sarakasi na ipindi kugarura mathugania mantu baikathingatire bwega mbarire kuthina mbere itare onderera case sniper irakinya kotini ne kwarirua kwe muntu emerwe mwe kurugara yaga arumoya ikuru yenesa akanjiria kwanga kurumana na kwaria miambo yonde. But I want to tell you this. Witie kana winame. Kioto kia sniper no mwanga kionekane. Bado tutena ndo na uwe. Endera officer wa Safaricom araromere kwaria. Na araritire thimu emutonyukwe na antu bara bangi batano. Thaitha tuchio tuko barairia ko gikumene na Meru. Mwanka thasto tuko thimu chio cionekana barairia tunyai
tukwira sniper akwire nkuruki bagwiritwe iburega mbarire thiete na mbere haraba ugite gioto no mwanga kionekane na baraba ucekire kiriku gia sniper kumuntu ndeni na korera ncera heno nyuma ya ntugu ya igoro kampuni ya Safaricom kunenkanira rekondi cia thimu cia barabara na geria ntugwira sniper akwire kaitene gaitu kuromba mahakama yetu ya Kenya yethero ya independence bubwea ura katibe kuwa that uma bo muntu wende yethero ni omunini kana omunene ibubwirete kuthiatwa mwanka mugiso sniper na akwire no ntobwa kutenderwa batwe kuringana no shaindi brabo kuritwa kotini wa sniper ibo ko link na sore barabari bakawira bakiri bairite kagwira mwangaza natega kuthiuruka kianagiria ntu hatiaga kiregwa kurugamete kiongavana mwankani wa 2027 araba mwirite nambe akirie giria baraba gushikana na ikugia sniper ugenda leo fagia bange morungu na ufagia tonto babonge no mtoba kwotha wena chore baraba tumire moyo yo sniper yoetanthi ko endelea kuambu endelea kumatoka kinya wambo kinya kwa Trump etakewe but you cannot be cleared no mtoba kitendo kire kathithe kire nkiripotera Weru TV gicigo mbunge Kiegembe Central Mbita wa Duncan Mwathi yare na rwangi rwa Meru ni bombeta kuthoba kiangimbiria ndionga yao ntere mwanya cia Meru kenda gutara kariwega bwao kuandikithia goti bwao na chomba filing returns mbere ya mwaka jwa kithirikari juri kama bisaba na arua madungite ntere cia muthara kangeta maili 3 KK ilare mutuate antubetwe kiengu na kurikiria farm tumiri yao nikire a Kenya batigatigwe ome batichokete returns ciao haria nja ya Weru ikugwatanirite na kambuni ije tora muthuri muri ukia gutumenyithia Irentu kuyamberera Weru TV na Weru FM bagwatanete na KRA bombete ndonga yo kuthirunga ntere cia Meru na kote kingi ndikomenya kariba Meru mandejege KRA deadline ya gufile return tariki 30 tariki 30 mwezi uyu wona mwezi wakeruka yakinya tariki 1 olingo baini ya ngirichire returns omwaka na returns rato file dai ira deadline tariki 30 mwezi yo nicha kuma last year June mpaka hii June yenye tuko kabisa ndio financial year to file returns cheto nyoke na gora bikibiki nyoke na gora munda yaku kana nyako ende munda ote nyako ende munda ote na tax compliance. Tunaelimisha watu kuhusu kufile returns, tunawasaidia kurudisha returns na pia tunawakumbusha kwamba deadline ya kufile returns ni tarehe 30 mwezi huu wa 6 2026. Alright, rware tuko mbere hirato mbeta kwethera tukiwatanira na KRA kulio lunkandene Meru County tukerikana ciakari ntuku kaikuthira ciao wakomba kwethera we file returns ciaku na ntomirira tuyite neo ground name wake KRA kaitene kaibo mbeta kwethera bakibwetha cia mubango yoyo kethera yoreyo muthu mno araba ugite muntu ndoro na pini ya KRA ona kinya ketho tiandiki no buri gochoke return iji returns zinarudishwa na kila mtu ambaye ako na KRA pin, sio kwa mtu ambaye anafanya kazi peke yake. Kwa hivyo mtu ambaye ameregister KRA pin, aliye na kazi, aliye bila kazi, sisi wote tunafaa kurudisha returns. Na nenda tariki 30 cia mwezi cia kinya kithota cyo kiritani eti kwamba kwithwa kwina nthinje deadline ya kinya kwamba kwithwa keringa wa baini ngiri ile kou ciumerie ikinye kana kinya tumira thimo ku konto kunde kurore 24 hours ombe kwithwa okay make sure uko tax compliant by the time mweri yoyo kuthira oyo kuromba ntu wa Meru kana Kenya mzima wala sauti yo kuigwe ira tukwarie mwamo yetu uciumanirie na gwiye o file taxes yaku na ifiri utibio kurucio nombi ya yukendeka igire iriete muno ndeka ithatu na mantu yonthe ndumeni sasa ende burabe babata kumenya ni ati na utokiritani iji wethi moneku o ukaja. Tunawajulisha Wakenya pia kwamba tuko na simplified solutions za kutusaidia kurudisha returns. Kwa mtu ambaye ako na smartphone anaweza rudisha via WhatsApp
There's a number that we have 0711099999. Nirudie tena 0711099999. Tumerieje ikethwa gitana mbere kinya mthojo ruju bakwithira twita ntere cia Tigania tukambiriria nchero kenzae tukekiluka inyama wa twakinye Gembe South alafu tukomba kwithira tukithira iria Mikindori. Muthuri Murioki, Wero TV, Mutiro Kangangi. Murweri gitekia mujumbe mwekuru kure ne twititeja county ne Meru Felicity Nkirothe birere no reti atongeria kwithirwa bagitumira into bya mwingi na njira yageri akiuga utethio bubungi ni buraga butirakinyiria baria bari no batuna kuongera kaka ni kaumoka thina imwe ira cirumirite nthiguru ya Kenya akiaria ariti arintere cia rubiri kagita karia gutongerete mubango jwa kuruguria nyomba kathumba ira cia kirinja cia ntubate gucyumba. Yukarin tukwenenere zipora kajuju kumantere cherubiri ati karorerua ure kwa miaka kathumbo twire kinyamare ne kiambura na ukia kiri nyomba ije ya nyaki na ndi naru ake mama nyomba ya bedroom itha twire ya kigukurukira ngwataniro ya Felicity Berere na kabo kuma nthiguruni ya Amerika. Rieto riakwa mbetawa zipora kajuju aja neo gweto ntura yeta warobiri oni ngochokeria Mheshimiwa Berere nkatho no ntuba manto jara nthithiretie na mbakirite nyomba enjega iranga ngakaraga bwega nte kurero na nkari bwega na nyomba era ndirakaraga ne eje nyomba ekura nyomba ire cyari cyatane cya nyaki intu kwenge kura mwathani bwega no ntuba kwitha tukuya kurugura nyomba ingi Uwezo na Usawa Foundation Berere Cares Program tukurugura imwe rubiri twina nyomba igere rubiri imwe tukurugura nengi nio twitite kurugura ibukuona nyomba era kajuju arakarambere na nandi twitite kurugura ingi. And our church, St. Timothy Methodist Church, has been working with Esther Gatobo for a long time. She invited us to come to Meru, and one of the components of our program is to provide homes for people who are in need of better housing. Akiere kiri kiatho gia kuruguria nyombeje Berere uri okumereria matagiti kia mubunge wekuru ugite bageta na mbere kuguna karibange barabara no batu mtoro takinyirwa nontu inkomianto baingi muno ibautwira kinyabo beno batu bena thina fulani ankwenda bero kya kwitho trombo tetheka this time next time ugatetheka nontu twakara twechwaga partners na mburikanie mwaka ya 2027 bukariganirwa ni utoyoria katheti karakaregere kungana 2022 kenda tumba gwita tukithirunka twechwaga partners yontu ya bano nontu ya bura nkwenda burikania ndabwirire mbecha ira nyingi itikarakiri thirikari mbecha ira nyingi na kana mantu ira mega ya karakiri international community akiuria barabara itene na bogo tumagira mbecha cia kabo bwega kienda cioneka nyingi kinyankuruki bwana nkero intone antu yontu ya ba antu abitumika bwega ukona kanyomba burari waka 3 bedrooms na sitting room na gwekira into lakini antu agakwa 3 bedroom bakiya baketha gaki 1 bedroom kamukwiko nukwelewa lakini nani no tubakuona nyumba ne bui batawerua baterona mbesi cyo iweta bwega kaba kaigwa inyo murimo ya kurita inge so bomenya ibwatueka bwamenyera gintu kira bwegi bwega na nyombe tumirwo bwega kinyabo bwabekira moyo yo weta ate yo kuendelea kuruta na kuendelea guchoka karaniria na batwe. Madaktari kaunti na Isiolo runguru wa gikundi kia KMPDU baugeta mugomo jwao no jwetita na mbere na jotari ka mugomo jojo jana nde jukumite ntuko ya 17 baugeta batema kwa kumania na imakania rira bakoritirwa abacho kangugine ende baga karanja mwankira ndira mende kithia na matata jao ja kethirwa ja kingwa bantamurangiri na report je. Ngwataniro ya madaktari kaunti Isiolo ibaugite bado mugomo ijonderete gukinya ntuko 17 na Arua bakiuga itumi bira byatumire bagoma bandu bitikinyanirite bilioni ikorega gwitithwa ndaracha kwa madaktari kwaga michara kwa mieri 3 monka thaiji na mbeche za shaira bagita waitio kinya kiro bichiri bateria otore munini omondiki munene wa kiama giki acha nthiguru ni agutariria kuongea nao kuhusu mgomo wao ambao umefika sasa siku ya 17 na huu mgomo ulianza sababu madaktari wa Isiolo walihisi kwamba kaunti ya Isiolo haiko na ajibika vilivyo kuhusika na mambo yao. Kwa mfano
leo hii ninapoongea, wafanyikazi wa Isiolo County, madaktari wetu hawajalipa mshahara miezi mitatu. How do you expect watu waende kazi hujalipa mishahara miezi mitatu? Kenya mzima, nchi mzima, kila county imelipa watu mishahara except county yetu ya Isiolo, na tukawauliza kwamba pesa yetu imeenda wapi, hakuna mtu ambaye anatueleza waziwazi mahali mishahara ya wafanyikazi wa Isiolo imeenda. Bado hii county ndio ile county ambayo watu wanakatwa pesa ya medical cover SHA, lakini haifikishwi Nairobi kwa ofisi ya SHA. So wafanyikazi wetu wenzetu hapa hawana medical cover. Hata kuna daktari mwenzetu hapa juzi amechukua loan ya 1 million ili alipe medical bill, yet ni employee na anakatwa medical cover. How do you expect wafanyikazi wetu, madaktari wetu wapatie watu huduma ile ambao wao wenyewe hawezi kugharamia? Pia kuna mambo kuhusu mambo ya promotions, kwamba hii county yetu haijaongeza daraja kazi. Madaktari kwa miaka inakaa miaka 7, umefanya kazi katika daraja moja miaka 7, miaka 8, miaka 10, ila wenzako katika county zingine wamepewa promotion zao. Nkuruki ibaugite batetekeria kwenda rugwa kenda bacoka ngugene na inya kuongera ati madaktari batukungana county ine ya Isiolo inya nyume county ije kuongera madaktari bangi 10. Miaka nenda miaka rudi tumewalilia kwamba waandike watu kazi. Tunateseka, wafanyikazi ni wachache, wagonjwa ni wengi. Hawakufanya chochote. Sasa vitu tumeanza kwenda kwa mgomo, ndio wanaanza kukimbia. Hata wafuati process, wanaandika tu watu kazi, hata sijui kama wameascertain hata qualifications zao madaktari kweli. Juzi wametoa wengine Uganda. So unaona hiyo desperation, yeah? Lakini kama chama tunasema kwamba ni sawa, waandikeni kazi, bora tu ni watu wamehitimu vilivyo, na cha muhimu pia wajue kwamba madaktari hawezi fanya kazi bila supervision. Barombete thirikari ya county kwa beri mpalo iri okirerwa ngiruro rogima kenda bomba ukarandi na kwaranikia kenda bomba gucoka ngugine. As unions we can negotiate the divided employer. Let them put their house in order, waamue ni nani atakuwa negotiate na sisi, then we agree on the way forward, so that we don't have to have this back and forth. Mnasikizana leo, kesho watu wamechange, mnapeana hii list ya promotion, kesho wamechange, wanakuambia kwamba wanawasikiza, wanawasort, then wanaemploy. So they must fix their house so that they can serve the people of Isiolo. Their local politics wataka kuingilia sisi kama. Inkeri potera ntuto chawero kuma Isiolo mbeta bantam Murangeri. Tukubona arwa tore kuria dembio kweregira kugunekana byo kubania na mirandira ejete merero wakibwaga rice na kene kya ndege nembio kweregira kugunekana byo kumania na mirandira ejete merero wakibwaga rice na kene kya ndege andhomento meri jire ithatu mbere tumaru kakiremia Elijah Mutwaruga community social status ile maringo yani, that is very important. Land value too can go high as the rich can easily buy near where they land, just as the common say, buy where you can drive. If the rich invest in the area, there are benefits too. Beri Jackson Wakaway, is it true that in Meru we have everything else apart from a state lodge, a strip and golf course that we needed so much so that we could clear the forest to create space for them? It's a story for another day. Meanwhile, I sit back as I wait to see the benefits. Sibaga sana. My DM Kulima Kauga State Lodge, Meru hospitality industry benefit a lot. Kwani visitors like drivers watakuja na chakula yao na place ya kulala. They'll use our hotels and eat our food. Aruga locals will assist golf players to carry the bags and get paid. Ibaga sana nuntubu antumiri chia kwita na mbere kwa rena bautwe mkethori nyanki thoma kiri ntuto chietu chia weru nchuba taithatu atukirega tantanto chietu au ukoriro kwatana bautwe kiri mbango John Masako nyumeka gitagate kuraja betagwa ntinyari Kenyo monanirio matithio ni Maureen Kiremi.